ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای صنعت و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه، خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум донагони азиз. Нашри муфассали барномаи иттилооти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. эҳсоси баланди ватандӯстӣ ба раванди ободиҳо вусъат мебахшад. идомаи созандагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар кишвар. нерӯи барқро истифодаи оқилона мебояд. идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. ванҷ рушди боғдорӣ ва ҷамъоварии ҳосили фаровон натиҷаи заҳмати пурсамари деҳқон. иқдоми наҷибу фараҳбахш тақдими шоҳнома ба сокинони ноҳияи ёбон. мардуми тоҷик бояд ин китобро мутолиа намояд. ҳифзи ҷангал масъулияти ҳар яки мост. иқдоми тоза барои бунёд ва нигоҳдории ҷангал дар панҷакент. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон ва аҳднома оид ба ҳусни ҳамҷавории абадӣ, дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии тоҷикистон, туркменистон, ҷумҳурии ӯзбекистон ва ҷумҳурии мардумии чин мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. бо мақсади табодули таҷриба дар соҳаи боғдорӣ, рушди истеҳсоли меваи экологӣ ва ҷалби шарикон дар бунёди корхонаҳои афшура дар шаҳри Норак фестивали анор доир гардид. чорабинӣ ки бо иштироки соҳибкорон, боғдорон ва мутахассисони соҳа баргузор шуд, ширкаткунандагон имконият пайдо карданд таҷриба ва технологияҳои навини истеҳсоли меваи сифатнокро омӯзанд, ҳамзамон ҳамкориро байни истеҳсолкунандагон ва корхонаҳои коркард тақвият бахшанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. фестивали анор ки аз намоиши навъҳои гуногуни анори ватанӣ иборат буд, дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди анори Норак баргузор гардид, ки шукӯҳи он аз рушди анорпарварӣ дар вилояти Хатлон дарак медиҳад. дар ин фестивал намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ пешниҳод гардид. ҳамзамон зикр шуд ки таваҷҷӯҳ ба рушди ҳунарҳои милливу мардумӣ бо роҳандозӣ шудани барномаҳои давлатӣ ва таъсиси грантҳои гуногун бештар шуда истодааст. ҳоло занон бо истифода аз дастгириҳои ҳукумати кишвар ҳунарҳои дастӣ аз ниёгон меросмондаро рушду равнақ бахшида, онро ба насли ҷавон меомӯзонанд. ҳайати меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар ҳунарҳои қадимаи сокинони шаҳри Норак дидан карда, ба ҳунарҳои волои онҳо баҳои баланд доданд. намоишгоҳи имрӯза ки ҷолибу диданӣ омода гардида буд, ба аҳли иштирокдорон бештар писанд омад, зеро дар он маҳсули анорпарварони 9 шаҳру ноҳияҳои анорпарвари вилоят пешниҳод шуда буд. бояд гуфт ки иқлими вилояти Хатлон бо обу хоки зархезаш ба боғдорон имкон фароҳам овардааст, ки ин бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ рушду нумӯ карда, ҳаҷми истеҳсоли он баробари дигар маҳсулоти кишоварзӣ афзун гардонида шавад. зеро ин навъи мева серхаридор буда, талабдорони худро дар дохил ва хориҷи кишвар низ пайдо намудааст.
анорпарварӣ таърихи беш аз 1000 сола дошта, хусусан дар Осиёи марказӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон низ дар қадим баъзе навъҳое буданд ки баъзе намудҳое буданд ки бо номҳои анори Фаридун, анори Фарҳод, анори Ёсин ва анори Тавқдор низ ном мебурданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки анорпарварӣ дар Тоҷикистон низ хеле таърихи қадима дорад. طبق اطلاع در شهر نورک بیش از 280 گکتار انارباغ است که سال از سال میدان آن وابسته به امکانات وسیع کرده می شود. امسال انارپروران شهر از این باغات نزدیک به 700 تن حاصل جمع آوری کردند و بهر افزون نمودن حجم استحصال آن همساله باغ‌های کهنه انار از نو برقرار نوهای سرحاصل پرورش کرده می شوند. در شهر نورک میدان عمومی باغ‌های استحصالی انار 280 گکتار را در بر میگیرد و تا این دوره جمع‌آوری حاصل نزدیک 800 تن جمع‌آوری الکی کرده شد و با بازارهای شهر دوشنبه با بازار خود تامین کرده شده است. حالا در ولایت ختلان با استفاده از اگروتکنیکای درست پرورش و کارکرد سریوقتی باغداران به نتیجه‌های خوب استحصالی نائل گردیده ایستادند و گذراندن چنین فستیوال و نمایش‌های سطح بلند را در رشد این بخش ضروری معنی داد کردند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، منوچهر حسنزاده، فخرالدین کریم، شهر نورک، اخبار. таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ҷасорату матонати баланд ва низоми самараноки идоракунӣ алоқаманд аст чун рукни муҳимест ки дар таҳкими сулҳу суботи кишвар дар айёми соҳибистиқлолӣ беназир ва дар ташаккули давлатдории миллӣ асос дониста мешавад. ин рӯз барои ҳар як фарди ватандӯст рамзи ваҳдати миллӣ, нишони суботи давлатдорӣ ва таҷассуми роҳбарии хиратмандона дар роҳи пешрафти кишвар ба ҳисоб меравад. шаҳри бештар дар таҳияи Дилҷаҳонӣ мерасанд. таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти бисёр муҳими сиёсӣ ва тарбиявӣ дорад. дар ин рӯз пеш аз ҳама ҳамагон нақши президентро бештар дар рушду инкишофи давлат дарк намуда, дар таҳкими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти миллӣ саҳмгузорӣ мекунанд. тоҷикистон баъд аз соҳибистиқлол гардидан дар вартаи ҷанги шаҳрвандӣ қарор дошт ки он вазъи давлатро зери хатар гузошта буд. дар ҳамин раванди басо мураккаб 16 ноябри соли 1992 иҷлосияи 16 шӯрои олӣ баргузор гардид ки дар таърихи миллат чун рӯйдоди сарнавиштсоз сабт гардидааст. иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи миллати тоҷик яке аз дастовардҳои беназир ба шумор меравад, зеро иҷлосияи 16 шӯрои олӣ барои миллати тоҷик бисёр натиҷаҳои самаранокро ба даст овард. натиҷаи асосие ки ин иҷлосия барои миллати тоҷик ба даст овард ин муаррифии сарвари сиёсӣ барои миллати тоҷик мебошад ки зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон ба як дастовардҳои бениҳоят беназир дар арсаи байналхалқӣ ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷӣ мушарраф гардид. бузургтарин натиҷаҳои иҷлосияи 16 шӯрои олӣ он мебошад ки мо тавонистем рамзҳои давлатии худро дар ин иҷлосия таъсис диҳем ки миллати тоҷикро дар арсаи байналхалқӣ муаррифӣ менамояд ва ин иҷлосияро дар таърихи миллати тоҷик ба он хотир иҷлосияи тақдирсоз мегӯянд ки тавонист халқи тоҷикро аз парокандагӣ, миллатро аз нестшавӣ ва давлатро аз завол наҷот диҳад. ба низоми муайяни рушд дар овардани системаи сиёсии давлат ва ба марҳалаи рушди устувор ворид гардидани ҷумҳурии тоҷикистон пайвастагӣ ба кӯшишҳои бевоситаи президенти кишвар эмомалӣ раҳмон вобастагии амиқ дорад. бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат сохторҳои давлатдории таҳким ёфта, механизмҳои идоракунии давлатӣ ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шуданд. ин раванд суботи сиёсии кишвар ва ҳифзи истиқлолиятро таъмин намуда ба рушди иқтисод, маориф, тандурустӣ ва дигар соҳаҳои халқ такони ҷиддӣ бахшид. аз соли 1991 марҳилаи наве дар кишвардории ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ гардид. ин рӯзҳоро вақте ки таҷлил мекунем аз корномаҳои бузургон ёдовар мешавем, махсусан корномаи пешвои миллатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таърих бо хати зарин сабт мешавад. илова бар ин як бори дигар ҳамин шахсиятро муаррифӣ мекунем ва як бори дигар дар қалби ҷавонон
احساس وطندوستی یعنی همون شعله‌هایی که در قلب جوانان هست فروزان می شود. چون که امروز ما ببینید بخش اعظم کشور ما را جوانان تشکیل میدن و بیهوده نیست که خود اساسگزار صلح و وحدت ملی جوانان را نیروی سازنده و توانای ملت و دولت معرفی کردند. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شکل اداره دولت را پرزیدنتی مقرر نموده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که انتخاب شکل اداره پرزیدنتی باعث گردید که تاجیکستان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد اعتراف شود. از این لحاظ روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمز وحدت، ثبات و حفظ استقلالیت دولتی را ایفاده می‌نماید. اما سال 16 نوامبر مردم سربلند و مهنتکاران تاجیکستان روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با افتخار و احترام خاص تجلیل می‌نمایند. با افتخار این روز در وزارت و اداره‌ها چاره‌بینی‌های تنتنوی دایر گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. در کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنفرانسیای جمهوریوی علمی و نظریوی در موضوع پرزیدنت کفیل صلح و وحدت ملی برگزار گردید. در همایش نمایندگان از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مسئولین کمیته کار با زنان و اویلا، خادمان سیاسی و زنان و به عنوان فعال وزارت و اداره‌ها اشتراک نمودند. روز پرزیدنت نه تنها جشن سیاسی بلکه تجدید نظر به معنای راهبری، عدالت اجتماعی و رسالت انسان در راه سازندگی میباشد. زیرا در اصل برهان‌های معنوی و جهانی‌شوی با سرعت شخصیت راهبر خردمند میتواند محور ثبات و کفالت هسته دولت گردد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شخصیت برجسته تاریخی میباشند که در برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی، به دست آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و اجتماعی نقش بزرگ گذاشتند. اشتراکداران ابراز داشتند که در تامین صلح و برقرار نمودن اینفرаструктури دولت اجلاسیای 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نقش تقدیرساز بازیده است. با حس سرفرازی و افتخار میتوان گفت که پس از برگزاری اجلاسیای مهم تاریخی خلق تاجیک با همدیگر متحد شده در سرزمین تاجیکان صلح و وحدت و تنجی و امانی حکم فرما گردید. تاکید گردید که فعالیت محترم امامعلی رحمان همچون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این شکل اداره‌کنی دولتی را تکمیل داده در محور آن مکتب نوی دولتداری ملی تاجیکان را به وجود آورد که امروز با برتری و خصوصیت خود اعتراف بین المللی کسب نموده است. راه طی نموده تاجیکستان صاحب استقلال با سروری محترم امامعلی رحمان نمونه برجسته استعداد راهبری و افتخارمندی مردم تاجیک میباشد. امروز در کالج طبی جمهوریوی با ابتکار کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش تنتنوی تحت عنوان پیشوای ملت حامی صلح و وحدت به استقبال روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مردم تاجیکستان روز پرزیدنت را چون جشن بزرگ ملی و رمز احترام و اعتقاد اعتراف نموده محبوبیت و شکرگزاری خویش را در این روز به پرزیدنت مملکت و آینده درخشان تاجیکستان آباد آزاد صمیمانه اظهار می‌دارند. تاریخ تعیین روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از ماه اپریل سال 2016 ابتدا می‌گیرد و اصلاً از برگزاری نخستین انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1994 اساس گرفته است. سپس وابسته به نقش تاریخی پیشوای ملت در احیای دولتداری ملی، تحکیم پایه‌های صلح، وحدت ملی و رشد ساحه‌های خواجگی خلق مملکت اندیشه‌رانی صورت گرفت. در دانشگاه دولتی طبی خطلان کنفرانسیای جمهوریوی برگزار گردید. این همایش که بخشیده به سالگرد اجلاسیای 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت راهاندازی گردید، گفته شد که ابرمرد دنیای سیاست محترم امامعلی رحمان توانست نفوذ ملت تاجیک را در جهان بلند برداشته تاجیکستان را به یک دولت مترقی و رشد کرده تبدیل دهد و امروز و من بعد باید هر یک فرد دلآگاه و وطن دوست چنین تلاش و زحمت‌های بی‌نظیر راهبر دولت را در راه اعمار دولتداری نوین تاجیکان ارجگذاری نموده حفظ و گرامی داشت و رشد و گسترش آن را قرض ایمانی و وجدانی قرار دهد.
ҳамчунин зикр гардид ки маҳз бо дар назардошти хизматҳои шоиста баҳри эҳёи давлати тоҷикон саҳми бузургаш дар барқарор кардани сулҳ, сарҷамъ кардани миллати тоҷик ва ваҳдати мардум ба фарзанди фарзонаи халқи тоҷик президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дода шудааст. аз ин лиҳоз барои мо ҳаёту хизматҳои пешвои миллат намунаи олии ватандӯстӣ, намунаи беҳтарин хизмат ба ватан ва ҷомеа мебошад. дар охири ҳамоиш ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди барномаи ҷолиби консертӣ ки тараннумгари сулҳу ваҳдати миллӣ, дастовардҳои овони соҳибистиқлолӣ ва хушбахтиву пирӯзиҳои мардуми шарифи тоҷикистон буд, хотири иштирокчони ин чорабинӣ бошукӯҳро болида гардониданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи шаҳру ноҳияҳои кишвар бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва шинос намудани онҳо бо тағйиру иловаҳои ворид гардида ба қонунгузории амалкунандаи кишвар, кормандони прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо сокинони маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия мулоқоту вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор намуданд. зимни вохӯрӣ намояндагони мақомоти прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ мазмун ва аҳамияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба қонунҳоро тавзеҳ дода қайд намуданд ки дар солҳои охир бо назардошти рушди иқтисодӣ ва афзоиши талабот ба энергияи барқ зарурати таҳким бахшидани назорат дар соҳаи истифодаи нерӯи барқ ва таъмини амнияти энергетикӣ афзудааст. гуфта шуд ки қонунгузории нав бо мақсади пешгирии холатҳои барқдуздӣ, талафоти ғайриқонунии нерӯи барқ ва таъмини пардохти саривақтӣ аз ҷониби истеъмолкунандагон таҳия ва қабул гардидааст. аз ин рӯ шаҳрвандон бояд ба таври доимӣ қоидаҳои истифодаи барқро риоя намуда дар ҳолати ошкор намудани вайронкунии қонун ба мақомоти дахлдор иттилоъ диҳанд. агар ҳар шаҳрванд нерӯи барқро сарфакорона истифода барад, дар обанборҳо ҳаҷми зарурии об захира гардида шаҳрвандон фасли зимистонро бе мушкилӣ паси сар менамоянд. ҳамзамон дар ҷараёни чорабинӣ кормандони прокуратура таъкид намуданд ки пайвастҳои ғайриқонунӣ ба шабакаҳои барқ, тағйир додани ҳисобкунакҳо ё халал расонидан ба кори онҳо тибқи қонун ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳатто ҷиноятӣ кашида мешаванд. ин гуна амалҳо на танҳо қонуншиканӣ, балки сабаби расонидани зарар ба дигар шаҳрвандон ва низоми энергетикии кишвар мегарданд. кормандони прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ изҳор доштанд ки чунин мулоқоту корҳои фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ пайваста дар маҳаллаҳои гуногуни ноҳия баргузор мегарданд то сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон баланд бардошта шавад ва ҳамкории мутақобилаи ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тақвият ёбад. аз ҷониби кормандони прокуратураи вилояти суғд ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҷониби муштариён, пардохти саривақтии маблағи истифода, фаҳмонидани моҳияти ворид намудани тағйиру илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон байни аҳолӣ мулоқоту вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷойҳои серодам, бозор, марказҳои савдо, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва дохили нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Хуҷанд доир карда шуданд. ин тадбир бо мақсади сарфаҷӯии энергияи барқ ки дар фасли тирамоҳу зимистон талабот ба он бештар мешавад доир шуда зимни суҳбату вохӯриҳо риояи қоидаю меъёри истифодабарии нерӯи барқ муҳим ва ҳатмӣ арзёбӣ гардид. من امروز هم همین چهاربینی گذشته است. خیلی به مورد است زیرا در زمستان استفاده برق خیلی دو چند سه چند میگردد. اگر خودم گردگر من اویل خودم یک خانه دارم گر هر حالینده دو تا سه تا گرم کنه یا ارسال بگم هست. اگر روز بار باشد قریب کردن بفهمیم زمستان همین زیاد میشد. اگر وقتی لازمه همین استفاده بریم دیگه وقت اگر خاموش کنیم با برق صرف میکنیم. همین چهاربینی گذشت برای بهبودی خودم برای بی‌صدمه منتظم استفاده برق اهمیت کلان دارد. дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ кормандони прокуратураи вилояти суғд ба аҳолӣ истифодабарандагони нерӯи барқ таъкид намуданд ки бо мақсади таҳкими вазъи инфраструктураи барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо нерӯ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ворид гардид ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан ва муҳлати аз 3 то 10
10 سال پیش بینی شده است. در رفت واخوری‌ها با اهالی همزمان ورقه‌های تبلیغاتی تقسیم کرده شد که در آن ماهیت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق رعایت طلبات قانونگذاری درج گردیده است. وقتی که ما برق رو صرفه‌کارانه اگر استفاده بریم برای بودجه خانه اقتصادیات خانه هم بسیار ضرور می باشد. کارمندان پروکوراتور ولایت امروز با ما با واخورده برای قانون شکنی نکردن برق رو و ثمرناک استفاده بردن آن فهمانده داده ورقه های اطلاعاتی سپاریدند. گفته شد که جهت تنظیم فعالیت کارخانه و تشکیلات و اهالی در سمت استفاده ثمرناک نیروی برق، کاهش تلفات، پرداخت حق استفاده آن، پیشگیری از قانون ویرانکنی، رعایت طلبات قانون از طرف کارمندان پروکوراتور ولایت و شهر و ناحیه‌ها و 466207 عائله ورقه اطلاعاتی دسترس کرده شده است و کارهای فهماندهی ادامه دارد. یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی مملکت همچنین فراهم آوردن شرایط ارزنده به ساکنان تأمین نمودن اهل جامعه با نیروی برق میباشد. نوابسته از تدبیرهای سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان برای تأمین پوره ساکنان با نیروی برق دائمی عین زمان هستند عامل‌هایی که بر رشد ساحه انرژتیکی مملکت مانع ایجاد می‌نمایند. حالت‌های زیاد دزدی برق، تصرف مبلغ‌های ساحه غیرقانونی از اعتبار ساقط نمودن قرضداری مشتریان به اساس عوض نمودن حسابکنک‌های برقی از نشانداد واقعی کم نشان دادن حجم قرضداری مشتریان و خودسرانه پیوست شدن به خطهای شبکه‌های برقی هستند مانع‌های اساسی برای پیشرفت ساحه انرژتیکی مملکت. با این مقصد از جانب پروکوراتور شهر ترسونزاده در همکاری با متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در کارخانه و مؤسسه با ساکنان مرکز شهر و دهات جهت مقصدناک استفاده نمودن نیروی برق کارهای فهماندهی را به راه ماندند. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با مقصد فهمانیدن ماهیت تغییر و الهه‌ها و کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری در ساحه برق ستاد شهری عبارت از 10 گروه کاری و 121 زیرگروه‌ها تأسیس دادند که همه روزه با ساکنان چاره‌بینی‌ها دایر می‌نمایند. سنجش‌های راه‌اندازی نموده پروکوراتور شهر ترسونزاده نشان داد که در حدود شهر ترسونزاده حالت‌های دزدی قوه برق از جانب شخصان حقوقی و واقعی از جانب کارمندان شبکه‌های برق طلب کردن مبلغ‌های پولی هنگام وصل و نصب حسابکنک‌های برقی، اجرای کارهای تعمیری و تکنیکی نسبت 3 نفر کارمندان شبکه‌های برق و یک پرونده جنایتی نسبت به 1 نفر استفاده برنده قوه برق آغاز کرده شد. فعالیت روزمره کارمندان پروکوراتور شهر ترسونزاده و دایر نمودن کارهای فهماندهی با ساکنان جهت صرفه‌کارانه استفاده نمودن نیروی برق شروع از ماه فوریه سال جاری تا امروز نتیجه های سودمند دادند. از جانب کارمندان پروکوراتور شهر ترسونزاده جهت به اهالی رسانیدن ماهیت تغییر و الهه‌های به کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان وارد گردیده استفاده صرفه‌کارانه قوه برق اینچنین با طور دائمی با یک مسئولیت بلند پرداخت نمودن حق استفاده قوه برق منتظم بردن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی بر راه مانده شده است. منتظم برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فهماندهی از جانب کارمندان پروکوراتور شهر ترسونزاده در همکاری با ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری بود که عین زمان کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان شهر ترسونزاده ماهیت چاره‌بینی‌ها را خوب درک نموده در مهلت معین گردیده مبلغ استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت می‌نمایند.
бо мақсади истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ва сари вақт пардохти он кормандони прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ дар якҷоягӣ бо агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо фаъолону сокинон вохӯрии судманд доир намуданд. зимни вохӯрӣ таъкид гардид ки ҳар як шаҳрвандро зарур аст дар ҷои кор ва манзили истиқоматӣ аз нерӯи барқ сарфакорона ва оқилона истифода барад ва барои дар мавсими зимистон ҳарчи бештар бо барқ таъмин шудани кишвар бо нерӯи барқ саҳмгузор бошад. масъулин иброз доштанд ки дар ин шабрӯзҳо истифодаи сарфакорона ва бо масъулияту дилсӯзонаи нерӯи барқ яке аз роҳҳои паст кардани талафоти барқ ба ҳисоб рафта. ин омил дар таъмини муассисаҳои соҳаи тандурустию маориф, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва аҳолии мамлакат бо барқ нақши калидӣ дорад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳиму стратегии давлат ба ҳисоб рафта аз ҳар як шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхориро тақозо мекунад. дар вохӯрӣ ҳамчунин иброз гардид ки бо фарорасии мавсими тирамоҳу зимистон ва сол ба сол зиёд шудани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат норасоии мавсимии нерӯи барқ ба миён меояд. ин андешидани тадбирҳои иловагиро дар самти истифодаи сарфакоронаи захираҳои энергетикӣ тақозо менамояд. имрӯз дар шабакаи барқи ноҳияи рӯдакӣ як қатор корҳои оиди кам намудани талафоти нерӯи барқ, иваз намудани пояҳои чӯбини фарсудашуда ва ноқилҳое ки аз эътибор соқит карда шудаем, зиёда аз 75 адад симчӯб иваз намудем, 7500 адад ҳисобкунаки барқӣ, намуди индуксионӣ ва дигар намудҳое ки ба талаботи қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ ҷавобгӯ набуд, иваз намуда ба намуди ҳисобкунаки электронӣ аз дохили хонаҳои истиқоматӣ ба берун бароварда шудааст. ба иттилои масъулини прокуратураи ноҳияи рӯдакӣ натиҷаи санҷишҳои ҳолати роя ва иҷрои қонунгузорӣ дар самти қувваи барқ дар 11 моҳи соли равон нишон дод ки дар ин давра 2 адад пешниҳод 60 амр дода шуда маблағи 5 миллиону 970 ҳазору 528 сомонӣ қарзи қувваи барқ барқарор карда шуда дар асоси қарорҳои прокурор 8 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, 20 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, 2 эътироз оварда шуда, 8 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. вайрон кардани меъёр ва қоидаҳои истифодаи қувваи барқ ҷиноят ҳисобида мешавад. бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги сарфакории сокинон бо иштироки кормандони мақомоти прокуратураи ноҳияи сангвор мулоқоти судманд доир гардид. дар мулоқот иштирокчиён вобаста ба сарфаҷӯии қувваи барқ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. дар ҷамоат гуфта шуд ки аз ҷониби сохторҳои дахлдори ноҳия ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба истифодаи самараноки нерӯи барқ, расонидани муҳтавои тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ, пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти истифодаи қувваи барқ ва риояи талаботи қонунгузорӣ мунтазам байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. шаҳрвандон бояд донанд ки дар ҳолати аз берун дахолат намудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ва тағйир додани нишондоди он бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ, инчунин истифодаи қувваи барқ бепайвасткунӣ ва таҷҳизоти ҳисоби барқӣ ба давлат зарари моддӣ мерасад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ як зумра имтиёзҳоро фароҳам овардааст. то соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд ки дар заминаи он маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боз ҳам афзоиш меёбад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. 110 номгӯи имтиёз барои фаъолияти соҳибкории сесолӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати пешбурди фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ ва ҳарчи бештар истеҳсол намудани маҳсулоти ба содирот нигарондашуда пайваста чораҷӯӣ менамояд. дар ҷумҳурӣ бо мақсади расидан ба ин авлавият якчанд имтиёзу сабукиҳо пешбинӣ гардиданд. дар маҷмӯъ ҳоло барои фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории истеҳсолӣ, қариб 110 номгӯи имтиёзҳо
пешбинӣ шудаанд. дар тоҷикистон аз тариқи равзанаи ягона ба ҳолати 1 октябри соли 2025 377129 субъекти хоҷагидор фаъолият дорад ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 15330 субъект ё 4.2% зиёд мебошад. самтҳое ки бевосита дар маҷмӯъ метавонад ки ба рушди иқтисоди миллӣ як такони ҷиддӣ бахшад ва фаъол созад. албатта ин соҳибкории сесолӣ аст, новобаста аз он ки дар кадом соҳа ин соҳибкории сесолӣ ташкил карда мешавад. хоҳ ин соҳибкории сесолӣ дар соҳаи саноат бошад ё соҳаи кишоварзӣ бошад, ин ду соҳаи асосие мо дорем ки албатта айни замон барои рушди онҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон иқтидорҳои муайяне мавриди истифода қарор дода шуда истоданд ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ барои рушди соҳибкории сесолӣ имтиёзҳои гуногуни ҳавасмандкунанда аз қабили имтиёзҳои андозӣ ҳангоми воридкунӣ дастгоҳу таҷҳизотое ки бевосита барои корхонаҳои сесолӣ нигаронида шуданд, баъзе имтиёзҳои муайянеро пешбинӣ намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ ки сарчашмаи ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ мебошад, чораҳои ташкиливу ҳуқуқиро амалӣ менамояд. ташаккули муҳити соҳибкорӣ имкон медиҳад ки рақобати озоди бозорӣ ба вуҷуд ояд ва воридоти андозҳо таъмин карда шавад. дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ гардида шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар 7 соли охир аз 62 000 ба зиёда аз 350 000 баробар гардид. дар ин давра аз ҷониби соҳибкорони мамлакат беш аз 2000 корхонаю коргоҳи истеҳсолӣ бо 21 000 ҷойи кор, 1380 иншооти соҳаи маориф, 1213 муассисаи тандурустӣ, 11,5 километр роҳ ва 461 пул бунёду навсозӣ карда шуд. ҳангоми ворид кардани технологияи инноватсионӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст ки корхонаҳо ё субъектҳои соҳибкорие ки технологияҳои муосири инноватсионӣ ворид мекунанд аз ҳамон боҷҳои пардохтии гумрукӣ озод карда мешаванд ва дар баробари он корхонаҳои навтаъсисе ки барои коркарди аввалияи нахи пахта машғул мешаванд, яъне ки нахи пахтаро ба ришта ба ҳар гуна мато ва маводҳои истифодашаванда табдил медиҳанд ва онҳо низ дар ибтидои ба фаъолият шурӯъ кардан имтиёзҳои андозӣ пешбинӣ шудааст. то соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд ки дар замини он беш аз 3 баробар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, тавсеаи диверсификатсияи иқтисодиёти миллӣ, беш аз 2 баробар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва то 50% баланд бардоштани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ дар назар дошта шудааст. иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба тақдими шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ ба ҳар як хонадон рамзи арҷгузорӣ ба фарҳанг, таърих ва забони тоҷик буда, дар худ паёми бедории маънавӣ ва худшиносии миллиро таҷассум мекунад. ин иқдоми наҷиб миллати тоҷикро ба мутолиа, маърифат ва эҳёи рӯҳи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ҳидоят менамояд. гузориш дар ин хусус. дар доираи иқдоми таърихӣ ва фарҳангиву маънавии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба тақдими китоби безаволи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ шоҳнома ба ҳар як оилаи кишвар, тақсимоти ин шоҳасар дар ноҳияи Ёвон идома дорад. дар ин замина бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон, ин шоҳасари безаволи ниёгон ба як гурӯҳ аз собиқадорони меҳнат ва оилаҳои намунавӣ бо эҳтироми хоса тақдим карда шуд. зикр гардид ки иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тақдими шоҳнома ба ҳар як хонадон рамзи арҷгузорӣ ба фарҳанг, таърих ва забони тоҷикӣ, инчунин нишони ғамхорӣ ба худшиносии насли имрӯзу фардои ватан мебошад. мо шукргузори он мекунем ки имрӯз як китоби бисёр ҳам пурарзиш, китоби Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома ба дасти ҳар як мардуми тоҷик расида истодааст ва дар ин асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ маҳз мардонагӣ
تندرستی، قهرمانی و وفاداری نسبت به وطنی که مردم تاجیک داشت نشر شده است و برای این ما باید هر یک فرزندی ما، هر یک مردم تاجیک باید این کتاب را مطالعه نماید. شاهنامه نه تنها یک اثر ادبی بلکه داستان شناخت ملت، مکتبی وطندوستی و قهرمانی بوده در طول 100 ساله ها روح استقلال، مردانگی و افتخار ملی را در دل تاجیکان بیدار نموده است. این شاه اثر بیزوال با زبان پر احساس و تصویرهای قهرمانانه خود اهمیت بزرگ در حفظ وطن، زبان و دولتداری تاجیکان دارد. این اقدام نسل جوان را به آموزش تاریخ و ادبیات، وطندوستی و حفظ ارزش‌های ملی هدایت می‌کند. همزمان در دایره این اقدام در کشور آزمون شاهنامه‌خوانی نیز برگزار می‌گردد که هدف از آن ترغیب مطالعه آثار بزرگ ملی تاجیکان، بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و احیای روح افتخار ملی در بین نورسان و جوانان میباشد. ساکنان ناحیه یاوان با اظهار منتداری از غمخوری‌های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که این اقدام رمز پیوند نسل‌ها و پاس داشتن ارزش‌های معنوی ملت است. تقدیم گردیدن شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی همچون ارزشمندترین و بی‌بهاترین گنجینه تمدن نیاگان از جانب پیشوای ملت واقعاً یک اقدام شایسته تحسین و هزاران آفرین است. این یک پیام است از جانب پیشوای ملت و خلق تاجیک که از گذشته خود، از نیاگان گذشته خود و از تاریخ پرافتخار ملت خود آگاه گردیده و عبرت بزرگان خود را گرفته برای پایداری و هویت ملی خویش تلاش نمایند. تقدیم شاهنامه در ناحیه یاوان به یک معرکه بزرگ معرفتی و فرهنگی تبدیل یافته در تحکیم خودشناسی و وحدت ملی، بیداری حس افتخار از وطن و بالا بردن سطح معنوی جامعه نقش مؤثر دارد. این اقدام پرمعنا که با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی می‌گردد، باز یک دلیل روشن غمخواری رهبریت دولت در راه احیای فرهنگ ملی، حفظ ارزش‌های ملی و تقویت پایه‌های دولتداری تاجیکان میباشد. امروز در شهر دوشنبه جلسه نوبتی بررسی مشترک ساحه معارف جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در آن نمایندگان وزارت معارف و علم، تشکیلات‌های بین‌المللی، شریکان رشد و راهبران مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی اشتراک نمودند. گزارش در این خصوص. در آغاز جلسه مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی عاید به دستاوردها و مشکلات موجوده در نظام معارف، تطبیق برنامه‌های دولتی و نقشه‌های رشد منبعد ابراز اندیشه نموده، تاکید نمودند که سالهای اخیر با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه خاصه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای تکمیل زمینه مادی و تکنیکی، بالا بردن سطح تعلیم و جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر در مؤسسه‌های تعلیمی یک قطار کارهای نظررس عملی گردیدند. اشتراکچیان در دایره جلسه مسئله‌های صفت تحصیلات، رشد ملکه‌های آموزگاران، تطبیق برنامه‌های تعلیمی و همکاری بین‌المللی را مورد محاکمه قرار دادند. همزمان نتیجه‌های برنامه‌های پیشین ساحه جمع‌بست شده برای سال آینده سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری معین کرده شدند. در انجام جانب‌ها اظهار آمادگی نمودند که همکاری را برای تحکیم نظام معارف و دسترسی برابر به تحصیلات باصفت در تمام منطقه‌های کشور ادامه خواهند داد. باید گفت که جلسه نوبتی بررسی مشترک ساحه معارف نه تنها میدان محاکمه بلکه قدم مهم در تحکیم همکاری‌های سودمند برای رشد ساحه معارف در جمهوری تاجیکستان میباشد. پیشگیری بیماری‌های مربوط به حیوانات امروز توجه جامعه جهان را به خود جلب نموده است. این است که وابسته به آن تدبیرهای عملی اندیشیده مسئولان ساحه راه‌های حل مشکلات ساحه را جویا هستند. این نوبت در شهر دوشنبه در موضوع بررسی و تحلیل خریطه راه عاید به بیماری وبای سومدرد و طاعون حیوانات نمایش علمی برگزار گردید. توجه نمایید.
дар кори ҳамоиш ки таҳти унвони мавзӯи баррасӣ ва таҳлили хатарҳои роҳ оид ба беморӣ вабои сумдард ва таони ҳайвонот дар шаҳри душанбе баргузор гардид, роҳбарияти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони як қатор давлатҳо ба монанди Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Арманистон, Озарбойҷон, Гурҷистон, Эрон, Туркия, Узбекистон, Созмони ҷаҳонии ҳайвонот, Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, инчунин коршиносони соҳаи бойторӣ аз кишварҳои минтақаи Осиёи ғарбӣ ва кишварҳои ҳамсоя иштирок варзиданд. мақсади асосии баргузории ин ҳамоиш таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти мубориза ва пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятии ҳайвонот, махсусан шаб ва бемории таони ҳайвоноти майда мебошад, ки ба иқтисодиёти кишварҳо ва амнияти озуқаворӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. дар ҷараёни ҳамоиш иштирокчиён натиҷаҳои корҳои қаблӣ ва барномаҳои амаликунандаи миллиро арзёбӣ намуда, роҳҳои беҳтар намудани назорат, мониторинг ва ваксинатсияи саривақтиро муҳокима карданд. намояндагони тоҷикистон зикр намуданд, ки кишвар дар солҳои охир барои баланд бардоштани сатҳи ҳифзи бойторӣ, беҳтарсозии хидматрасониҳои соҳавӣ ва татбиқи барномаҳои байналмилалӣ қадамҳои назаррас гузоштааст. таъкид гардид, ки мубориза бо бемориҳои хавфноки ҳайвонот на танҳо масъулияти як кишвар, балки вазифаи муштараки тамоми давлатҳои минтақа мебошад. ҳамин гуна ҳамкориҳои судманд имконият медиҳад, ки саломатии ҳайвонот ҳифз шуда, амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори соҳаи чорвадорӣ таъмин гардад. ба гуфтаи мутахассисон, натиҷаҳои ин ҷаласа барои таҳияи нақшаҳои нави минтақавӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои кишварҳо дар мубориза бо ин бемориҳои хавфнок асоси устувор мегузорад. иқлими ноҳияи Ванҷ барои бунёди боғ ва парвариши меваҳои босифат хеле мусоид мебошад. имсол деҳқонон ва сокинони деҳот аз ҳосили боғҳои мевадиҳанда ва заминҳои назди ҳавлигии худ изҳори қаноатмандӣ карда, ин гувоҳи хуби имкониятҳои рушду тавсияи соҳаи боғдорӣ дар минтақа мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчираи Саттор. сокинони ноҳияи Ванҷ ҳар қитъазамини таъиноти кишоварзӣ доштаро мақсаднок истифода бурда аз самари боғу заминҳои кушод ҳосили фаровони меваю сабзавот ба даст оварда, аз ин ҳисоб дар баробари мустаҳкам намудани иқтисодиёти хонаводагӣ фаровонии бозорҳои истеъмолиро низ таъмин менамоянд. сокини деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти ҷовидони ноҳияи Ванҷ Паҳлавӣ Нуралиев аз 1 гектар боғи себ 7.5 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намудааст, ки имрӯз соҳибкорон аз дари хонааш омада харидорӣ мекунанду ин маҳсулоти босифати кӯҳистонро дар бозорҳои шаҳри Душанбе пешниҳоди харидорон месозанд. дар ҷамоати деҳоти ҷовидон майдони заминҳои корами обӣ 168 гектар, заминҳои боғ 120 гектар ва қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ бошад 42 гектарро ташкил медиҳад, ки саҳмдорони деҳот ҳар қитъа замини босамари кӯҳистонро оқилона истифода мебаранд. ҳар як фарди ноҳияи Ванҷ дар хотир дорад, ки то 10 сол пеш роҳҳои мо чӣ хел буданду бо чӣ қадар азоб машаққат мо ҳамин маҳсулоти ҷамъовардаву ба дастовардаи худро чӣ хел ба фурӯш мебаровардиму чӣ хел азият мекашидем. албатта ин ҳама шукрона аз он тинҷу амонӣ аст мо ба ҳамин рӯзҳои нек расидем. аз ҳосили ба дастомада занҳои деҳот захираи дусолаи маҳсулоти ғизоиро дар шакли тару тоза ва хушконида ба роҳ монда шукр мекунанд, ки дар як ватани ободу осуда аз самари меҳнат зиндагии орому рӯзгори бобаракат доранд. мардуми ноҳияи Ванҷ аз баракати амин як ваҷаб замини назди ҳавлигию заминҳои коррами худ зиндагии худа пеш мебарем. нок, себ, чанд намуди себҳо ҳастанд, ки ҳосилгундорӣ мекунем, баъд захира мекунем, ки ва ёро мо бо ба нархи дастрас бо мефурӯшем, ки барои мо як фоидае шавад. дар ҳар як хона захираи фаровони меваю ғалладонагӣ аз ободии рӯзгори ҳар як оила дарак медиҳаду дар маҷмӯъ дар ин деҳоти кӯҳистон аз талошу ғайрат ва ҳавасмандии сокинонаш ба обу хоки поки ватан осудагии рӯзгори мардумони сарбаландаш таъмин аст.
ثمره مهنت هر یک فردی به ناموس است که این گوشه دیار به یک مکان گنج تبدیل یافته و مردمانی با غیرتش در این کوهستان دیار از روزگاری سنگین نه، از آبادی و آرامی و شکوفایی حرف میزنند. خوبی استقلالت و آزادی که ما امروز داریم و آسودگی که ما داریم این بار دیگر اثبات می نماید که در مدت کوتاه‌ترین صاحبکاران از دیگر منطقه ها آمده آن محصولات و آن چیزی که ما در ناحیه کشت میکنیم و به دست میاریم و یا گرفته با صفت بلند با نرخ‌های دسترسی خوبی که مردم را قناعت میکنند محصولات ما را سیب، چهارمغز ونجه، توت ونجه گرفته و بازارهای شهر کولاب و مرکز جمهوری شهر دوشنبه برده میرسانند. مردم دهه بونای با استفاده از امکان طبیعی از آسیاب آبی نیز استفاده برده عنعنه‌های گذشتگان خویش را پاس می‌دارند. حاصل میوه توت را خشکانیده با نظرداشت خصوصیت‌های زیادی دوایی‌اش با تجهیزات مخصوص آن را تلقان کرده برای زمستان ذخیره می‌کنند. زندگی با سعادت ساکنان این گوشه کوهستان را دیده بر علا مشاهده کردیم که زمین کوهستان از ثمر مهنت مردمان سربلند و شکرگزارش روز از روز آبادتر می‌گردد. حفظ طبیعت، نگاهداری جنگلزارها و بنیاد باغ‌های نو یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر پنجکین در سمت افزودن سرسبزی دیار و تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 کارهای نظررس را عملی مینماید. تفصیلات گزارش در این باره. شهر پنجکین نه تنها مرکز تاریخ و فرهنگ بلکه منطقه دارای ذخیره‌های غنی طبیعی و اقلیم مساعد پرورش درختان سایه افکن و میوه دهنده میباشد. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر فعالیت خود را در دایره برنامه‌های رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه رشد پرورش پاولونیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 با راه مانده است. در توازن خوجگی جنگل شهر پنجکین 108,000 گکتار زمین موجود است که 11,000 گکتار آن را جنگلزارها تشکیل می‌دهند. در برابر نگهداری و حفظ جنگلزارها همساله با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد ده‌ها گکتار باغات نو بنیاد می‌گردند. در مؤسسه در برابر حفظ نمودن جنگل اینچنین بنیاد و برقرارسازی جنگل‌ها به راه مانده شده است. سال 2025 مؤسسه با شریکان رشد تصمیم گرفته است که زیاده از 89 گکتار باغ بنیان نماید که در عین زمان سبزیش آنها در حالت خوب باشد. با استفاده از تجربه متخصصان و دستگیری لایحه‌های رشد جنگل در چند موضع شهر کارهای نمونوی سبزکاری به راه مانده شده است. خصوصا در موضع زیبون که از حدود زمین‌های خوجگی جنگل شهر میباشد 3 گکتار باغ نمونوی بنیاد یافته است. در اینجا نمودهای گوناگون درختان میوه دهنده همیشه سبز و آرایشی شنونده شده است که نشو و نمای خوب دارند. تجربه پرورش چنین باغ‌های نمونوی امکان می‌دهد که در آینده میدان باغ‌ها در این و دیگر منطقه‌ها وسیع کرده شود. در برابر این یکی از سمت‌های مهم فعالیت خوجگی پرورش درخت پاولونیا می باشد. در دوره تطبیق برنامه رشد پرورش پاولونیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 در حدود جماعت دیهات اموندره 3 گکتار پاولونیا زار بنیاد یافته. در آنها بیش از 1200 بیخ نیهال پرورش می یابد. همزمان در قطعه‌های دیگر از تخم 3000 بیخ نیهال نو سبزیده ایستاده است که بهار آینده شنونیده می شوند. پاولونیا یکی از درختان با سرعت رشد کننده و پرمحصول است. آن خصوصیت خود برقرار شوی داشته بعد بریدن از حساب ریشه دوباره می سبزد. طبق معلومات متخصصان یک درخت پاولونیا تا 22 کیلوگرم گاز کربن را فرو برده 6 کیلوگرم اکسیژن خارج می کند. افزایش آن با سرعت بوده در دوام 7-8 سال حجمش به 1 متر کوبی می رسد. گل‌های خوشبوی آن نیز برای استحصال عسل خیلی ارزشمند بوده. از 1 گکتار پاولونیا زار تا 800 کیلوگرم عسل گرفتن ممکن است. مؤسسه در سال 2025 در اساس برنامه‌های رشد ساحه جنگل سال 2022-2026 رشد پاولونیا سال 2024-2028 زیاده از 20,000 پاولونیا شناخته شده است که آنها در عین زمان افزایش خوب دارند.
همزمان در موضع‌های گوناگون حدود خوجگی نیهول‌های همیشه سبز و آرایشی نگاهبین می‌شوند که در فرصت‌های ضروری برای زیبا نمودن کوچه‌ها، راه‌ها و باغ‌های شهر شنالیده می‌شوند. این همه اقدام‌ها در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه جنگل برای سال‌های 2022-2026 و برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 عملی گردیده ایستاده است. مقصد از این همه چاره‌ها نه تنها حفظ محیط زیست، بلکه بهتر نمودن حالت اقلیم، بالا بردن سطح زیبایی شهرها و تامین نسل آینده با محیط سبز و سالم میباشد. پنجکن در عملی سازی سیاست اکولوژی دولت و تطبیق برنامه‌های ساحوی یک از شهر و ناحیه‌های پیشرفت به شمار می‌رود. با کوشش متخصصان، دستگیری مقامات محلی و اشتراک فعالانه ساکنان، امروز پنجکن به یک گوشه سبز، زیبا و تازه تبدیل یافته ایستاده است. با تطبیق پی در پی برنامه‌های دولتی و فعالیت مؤسسه‌های ساحه، از جمله مؤسسه دولتی خوجگی جنگل پنجکن، هدف استراتژی دولت تبدیل یافتن تاجیکستان به کشوری سبز و دارای اکولوژی تازه به واقعیت تبدیل می‌یابد. دلیری بازار، شاحسین صالحیان، شهر پنجکن. اخبار. майдони умумии боғи ҳосилдиҳанда дар ноҳияи лаш 1480 гектарро ташкил медиҳад. айни замон меваи ҷамъоваришуда ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар пешниҳод мегардад. наврӯзшоҳи азизулло ва баҳриддини исмониддин гузориш медиҳанд. ин тасвирҳо дар майдонҳои боғ ки тирамоҳи зарин фаровонии ҳосил ва фараҳи деҳқононро таҷассум мекунад аз ноҳияи лахш навор гирифта шудааст. ин себҳо агар қисман ҳоло ба бозори истеъмолӣ пешниҳод гардад, қисми дигарро хоҷагидорон дар шароити хона захира ва дар фаслҳои зимистону аввали баҳор тадриҷан ба бозор пешниҳод мекунанд. соҳибкорон низ аз самараи меҳнати деҳқонон харидорӣ ва онро дар шаҳри душанбею вилояти хатлон дар сардхонаҳо нигоҳ дошта чанд моҳ баъд ба бозор пешниҳод мекунанд. яъне татбиқи барномаҳои давлатӣ, амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва васеъшавии майдони боғ дар шароити кӯҳистон ба истеҳсоли меваҳои дорои сифати баланду тамъи лазиз мусоидат намудааст. боғдорӣ яке аз соҳаҳои даромадноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳар як гектар замин ба ҳисоби миёна 250 то 300 центнери себ гирифта истодаанд. ҳоло дар ноҳияи лахш майдони умумии боғ 1574 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 1480 гектараш ҳосилдиҳанда аст. мукаммал шудани таҷрибаи хоҷагидорон, ҳамкории намояндагони илму истеҳсолот, мутобиқгардонии раванди парвариши ниҳолон ба шароити кунунии иқлим ва меҳнати пайваста имкон фароҳам овард ки имсол нисбат ба соли гузашта ҳосили бештари мева ба даст оварда шавад. майдонҳои васеи себ ва фаровонии ҳосил собитгари он аст ки дар доираи татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар, таъмини амнияти ғизоӣ, ҳамасола нишондодҳои истеҳсолӣ афзоиш ёфта, дар баробари таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ ҳамзамон имкониятҳои содиротӣ бештар мешавад. додани нирӯҳои минералӣ ва органикӣ, инчунин ба шаклдарории дарахтон ва бар зидди ҳашаратҳои заруррасон коркарди заҳрхимикатҳо яке аз корҳои аввалиндараҷаи боғдорӣ мебошад. аз ҳамин ҷое ки себро чинда истодаанд 1 кило себ аз 4 сомонӣ то 8 сомонӣ ба фурӯш рафта истодааст. истифода ба мавриди шароити табиӣ аз худкунии майдонҳои нав аз ҳисоби заминҳои талу теппаи баландкӯҳ барои бунёди боғ ва меҳнати пайваста рушди ин самти соҳаи кишоварзиро дар шароити ноҳияи лахш таъмин намудааст. ворид кардани технологияи муосир бошад, имкониятро ҷиҳати захира намудани мева барои 1 соли оянда ба талабот мутобиқ гардонидааст. ҳоло ҳадафи кишоварзони ноҳияи лахш ба ҷамъоварии саривақтию беталафи мева, захира кардани он ва саҳмгузорӣ дар таъмини фаровонии маводи ғизоӣ дар бозори истеъмолӣ дар фасли зимистону баҳори соли 2026 равона карда шудааст. сокинони шаҳру деҳоти исфара баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иқдомҳои неку шоистаеро амалӣ менамоянд. бо ин мақсад дар тамоми кӯчаву хиёбон ва деҳоти шаҳр корҳои созандагӣ бо маром идома дорад. гузориши Собир Айбзода.
با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر اصفهان بنیاد و برقرارسازی انشاءات و انفراستراکتور تعییناتشان گوناگون ادامه دارد. در این ردیف صاحبکاران با ننگ و عار و مردم زحمتکش جماعت دیهاتی چیلگزی در راه آبادی دیار کمر بسته برای عملی نمودن اقدام‌های سازنده شب و روز در تلاشند. باعث خرسندی است که در عملی سازی نقشه چهاربینی‌ها و روند آبادکاری‌ها خاص از صاحبکاران سخاوتپیشه دیها سهم نظررس می‌گذارند. مخصوصاً به طور حشر عمومی و دستگیری عموم بنیاد نمودن انشاءات اجتماعی به حکم عنعنه درآمده است. از جمله جهت عملی سازی سیاست اجتماعی و معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ساکنان و صاحبکاران دیها اقدام گرفتند که در محلی نوبنیاد غزلان بینای کودکستان را برای 60 نفر کودکان بنیاد نموده آن را با میز و کرسی و دیگر تجهیزات و لوازمات ضروری تأمین نمایند. مقصد اساسی عملی نمودن چنین اقدام نیک و شایسته فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل برای نسل نورس است که آن از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد. جماعت دیهاتی چیلگزی برای سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی به نقشه گرفته است. از آن جمله اسفالت پوشکنی و همه کوچه های حدود جماعت دیهاتی چیلگزی این سال روان که زیاده از 5 کیلومتر راههای حدود جماعت دیهاتی چیلگزی پر اسفالت پوش کرده شده است و کارهای اسفالت پوشکنی و شغل پوشکنی حالا دوام داده ایستاده است. یکی از انشاءات هایی که ما حضور در اینجا قرار داریم برای کودکان باغچه نو بنیاد شده ایستاده است که در محله غزلان که زیاده از 180 خواجگی زندگانی میکنند. این باغچه نو بنیاد برای فرزندان آنها بنیاد شده ایستاده است. واقعاً باعث قناعتمندی است که صاحبکاران احسانکار و مردم آبادگار دیهات جواباً به غمخوری‌های روزافزون راهبریتی دولت و حکومت کارهای سازندگی آبادانی و هم تعمیر و آبادانی راه‌ها را اهلانه و دستشمانه وسعت می‌بخشند. تنها دوام سال جاری در روند بنیادکاری‌ها بیش از 15 کیلومتر راه‌های دیها به پررگی منفرش و کوچه‌ها چراغان کرده شده. این اقدام بنیادکارانه با مرام ادامه دارد. ساکنان عزم قوی دارند که تمام کوچه های دیه را پررا از تعمیر برآورده برای رفت و آمد شرایط خوب فراهم آورند. ساکنان دیه میگویند که آبادی وطن از آبادی هر منزل شروع می شود و آنها با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور به آبادانی و بنیادکاری ها مشغول هستند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان، اخبار. ба хотири тоза нигоҳ доштани кӯчаю маҳал ва муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо иштироки васеи сокинон ва кормандони идораҳои давлатӣ тадбирҳои экологӣ баргузор гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. ҷиҳати иҷрои амалии нақшаву ҳадафҳои барномаи давлатии маҷмӯии рушди маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри Туз тадбирҳои гуногуни экологӣ бо иштироки доираи васеи сокинон, волонтёрон ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия пайваста ташкилу баргузор карда мешавад. дар идомаи ҳамин гуна иқдомҳои тозагардонӣ дар ҷамоати деҳоти обшорон, тоҷдорон, бинокорон аксияи тозагии маҳал, тозагии соҳил ва тозагии шоҳроҳ сурат гирифт ки зимни он 500 нафар аз сокинон ва 7 техникаи соҳа сафарбар карда шуд. амалисозии барномаҳои давлатӣ ва чунин иқдомҳои оммавӣ ба он боис гардида истодааст ки муносибат ва таваҷҷӯҳи сокинон ба ҳифзи муҳити зист бахусус ниҳолшинониву кабудизоркунӣ, беҳдошти муҳити атроф, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои обӣ, ҳифзи олами набототу ҳайвонот ва тарбияи насли наврас дар ҳамин роҳия хубтару беҳтар гардад. иштирокчиёни тадбири мазкур шафати роҳу кӯчаҳо ва бехи дарахтонро аз алафҳои худрӯй тоза карда, ҳамчунин маконҳои ҷамъиятӣ назди ташкилоту идораҳо, соҳили ҷӯйбор ва дигар манбаъҳои обиро аз ҳар гуна партовҳо тоза намуданд. соласол дар тамоми дунё ба ҳифзи муҳити зист бахусус баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад, зеро он ба некуаҳволӣ ва саломатии инсонҳо марбут аст. масъулини бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри Туз ҳадаф ба он равона намуданд ки минбаъд низ
نیز با جلب وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون چنین اقدام‌های مربوط به تازگی محیط اطراف را در دیگر جماعت شهرک و دهات ناحیه انجام بخشند. همزمان در دایره برگزاری چنین تدبیرهای اکولوژی طبق نقشه چهاربینی‌های بخش حفظ محیط زیست شهر لیوکند شماره زیادی ساکنان، کارمندان تشکیلات و اداره‌های دولتی و والنتیران در مکان‌های جمعیتی، کوچه و شاهراه‌ها، دهه‌ها و نزد کارخانه‌ها اکسیای تازگی گذراندند که این در تازه و آزاده و زیبا و نظرربا گردیدن محیط زیست و اطراف نقشی سازگار می‌گذارد. با اندیشه متخصصان عملی نمودن همین قبیل چهاربینی‌های عمومی امکان می‌دهد که طرز حیات سالم و معرفت اکولوژی میان ساکنان ترغیب و محیط اطراف تازه و آزاده نگاه داشته شود. پاکیزه گردانیدن کوچه و محل و محیط اطراف از مسئولیت اساسی هر یک شهروند به حساب رفته می‌باید همیشه در پی انجام چنین اقدام‌های نجیب تلاش نمود. ضمن برگزاری اکسیای مذکور گفته شد که با راه ماندن چنین اقدام‌های تازه‌کاری مهم و سری وقتی بوده من بعد هر هفته روزهای شنبه به طور دسته‌جمعانه وسعت داده می‌شود. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، ولایت ختلان، اخبار. در ایالات متحده آمریکا مهندسان درون نوبتی تریون را اختراع کردند که به اندازه کف دست بوده میتواند موشک‌ها را در هوا نابود سازد. در کانادا در منطقه میسیساگا بر اثر سوختار در یک بنا یک نفر جان خود را از دست داد و 4 نفر دیگر جراحت برداشته به بیمارخانه انتقال یافتند. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. ҳавопаймои низомии Туркия навъи Си-130 ки аз Озарбойҷон меомад дар Гурҷистон суқут кардааст. дар ин бора вазорати мудофиаи Туркия хабар медиҳад. ҳангоми садама дар дохили он 20 сарбози туркӣ аз ҷумла ҳайати сарнишин қарор доштанд. вазорати мудофиаи Туркия менависад ки амалиёти ҷустуҷӯю наҷотдиҳӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти Гурҷистон идома дорад. тибқи иттилоъ ҳавопаймои ҳарбӣ тақрибан 5 километр дуртар аз марз бо Озарбойҷон афтодааст. дар изҳороти ҷониби Гурҷистон гуфта мешавад ки ҳавопаймо ҳангоми садама ҳеҷ гуна сигналҳои хатар ва ёрӣ нафиристод ва пас аз чанд дақиқаи ворид шудан ба фазои ҳавои Гурҷистон аз радарҳо нопадид шудааст. президенти Туркия Реҷеп Таyyip Эрдуғон ва президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев ба хонаводагони қурбониён изҳори тасаллӣ намуданд. дар иёлоти муттаҳидаи амрика муҳандисон як нав дрони навбатиро бо номи торниё сохтанд ки метавонад хомӯшакҳоро дар ҳаво нобуд созад. ин дастгоҳ ки андозааш ба ҳаҷми кафи даст баробар аст ба таври худкор минтақаи муайяншударо аз ин нави ҳашарот муҳофизат мекунад ва бо истифода аз лапастаҳои худ ҳашаротро безарар менамояд. торниё бо як қатор сенсорҳои муосир муҷаҳҳаз буда хомӯшакҳоро аз рӯи садо ва ҳаракат муайян мекунад ва дар парвози мустақим нест менамояд. ба ин намуди дастгоҳ танҳо муайян кардани минтақаҳои ҳифзшаванда тавассути барнома кифоя аст. баъди анҷоми вазифа дрон худ ба докстансия бармегардад. арзиши дастгоҳ беш аз $1000 мебошад. ба гуфтаи таҳиягарон ин намуд дастгоҳҳо метавонанд дар фасли тобистон махсусан дар боғу ҳавлӣ ба истифодабарандагон барои муҳофизат аз хомӯшакҳо ёрӣ расонанд. дар натиҷаи сӯхтор дар як бино дар минтақаи Миссисогаи Канада як нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар ҷароҳат бардошта ба беморхона интиқол дода шуданд. хадамоти оташнишонӣ ва наҷотдиҳии Миссисоги хабар медиҳанд ки сӯхтор дар ошӯнаи якуми бино сар задааст. гуфта мешавад ки якчанд нафар дар натиҷаи нафаскашии дуди ғализ заҳролуд гаштанд. дар минтақа корҳои ҷустуҷӯиву наҷотдиҳӣ идома доранд. қисми зиёди аҳолии иёлоти муттаҳидаи амрико аз сардии шадид ва бориши зиёди барф хабар доданд. рӯзи душанбе дар баъзе штатҳо аз ҷумла Индиана, Иллинойс, Висконсин, Нью-Йорк ва Мичиган дар умум 30 сантиметр барф борид. хадамоти корҳои фавқулодаи маҳаллӣ дар бораи бад шудани намоёни дар роҳ, вазиши шамолҳои шадид ва сард ва ҳамчунин боридани барфи зиёд иттилоъ доданд. бориши барф дар натиҷаи фишори баланд дар ғарби Нью-Йорк ва шимоли штати Англияи нав то рӯзи чоршанбе идома хоҳад ёфт. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди намудҳои зеҳнӣ аз ҷумла бозии шоҳмот таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд. имрӯз шоҳмот дар кишвар байни наврасону ҷавонон маҳбубият пайдо карда варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷаҳои шоиста нишон медиҳанд. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшои Обид.
با پیشنهاد اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای اخیر به نمودهای ملی ورزش دقت جدی ظاهر می‌گردد. من جمله شاهماد یا خود شطرنج در تاجیکستان آموزش تازه پیدا می‌کند. شاهماد یا شطرنج بازی ذوق‌آور روی میز میباشد. این بازی یکی از بازی‌های قدیمی‌ترین دنیا به حساب می‌رود. اصلاً شاهماد بازی به صفت بازی ذهنی‌ها معلوم بوده، نوعی ورزش فکری بین دو بازیگر را تلقین می‌نماید. علاوه بر این شاهماد بازان بین مردم بعضاً با عنوان اینتלקت‌ها یاد می‌شوند. باید تاکید کرد که نه همه کس از عهده این نوع بازی میبراید. سنجش ذهن، آزمون فراست، دقیق و متمرکز کردن دقت عناصرند که در این بازی برنده را معین و مشخص میکند. شاهماد تاریخ 1400 ساله داشته. پیدایش شاهماد را تاریخ شناسان به عصر 6 میلادی در هندوستان با نام چتورنگ میدانند. بعضی قاعده‌های شاهماد در زمان خسروی یک پیدا شده است. زمانی که لشکری ساسانی با دولت‌هایی که در همسایگی هندوستان قرار داشتند لشکر می‌کشد، در این وقت در بازی شاهماد تغییرات‌ها به عمل می‌آیند. نسل میانبعده شاهماد در عربستان جنوبی با نام شطرنج، در چین باشد ساینسی، در تایلند مکروک، در ژاپن با نام سیوگی مشهور می‌گردد. شاهماد در عصر 9 و 10 از دست عرب‌ها به دست اروپاییان میافتد. بازیگران اروپایی به شاهماد قاعده‌های نو را وارد کردند که آن باعث پیدایش با نام شاهماد کلاسیکی گردید. قاعده‌های حاضره شاهماد از عصر 19 این جانب مورد استفاده قرار داده می شود. سال 1886 مسابقه شاهماد شروع گردیده. از سال 1924 فدراسیون بین المللی شاهماد مسابقه‌های گوناگون را می‌گذراند. تخته و یا جایگیرشوی مهره‌ها بازی در روی تخته که اندازش 8x8 کتک است می‌گذرد. کتک‌ها از چپ به راست به حرف‌های لاتینی از پایان به بالا رقم‌ها از 1 تا 8 رقم‌گذاری شدند. هر یک کتک اشاره موافق خود را دارد. کتک‌ها با رنگ‌های سفید و سیاه رنگ کرده شدند که دو بازیگر بازی می‌کنند که هر یک آنها مهره‌های زیرین را دارند. یک شاه، یک فرزین، دو فیل، دو اسب، دو توره، 8 پیاده. یکی بازیگران با مهرهای سفید، دیگری با مهرهای سیاه بازی میکنند. مهرهای سفید رنگی سفید و مهرهای سیاه رنگی سیاه دارند. در آغاز بازی مهرها در جایهای موافق گذاشته میشوند. در سطح 1 ترتیبات جایگیری مهرها در سطرهای 1 و 8 تور، اسب، فیل، فرزین، شاه، فیل، اسب، تور می باشد. سطرها 2 و 8 را پیاده ها اشغال می کنند. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می یابد. با شما زندگی آباد و آسایشتر را تمنا داریم. سلامت باشید.